ole anglo maratha war voinia hen kan han chunzom vele ngalanga amasa khanin I enge bengal british na an alu swadan vel kha kan han zir to voinia chon anglo maratha war hi kan zir lenga chon introduction na ka soidu lai chu anglo maratha war a hianin pathuma omani mon pathuma oma chuan first anglo maratha war 1775 to 1782 khan khan ani a chuanin second anglo maratha war pom le ta helai ka ziang hian 1803 changkhan ni a chuan third anglo maratha war 1817 to 1818 khan khan ni ta a chuanin ta hianin anglo maratha war kan ti kha chuan maratha ho hi ni mai ta marathan nam ho mo chu ta chuanin video hmasa kan soyang chiang khanin pesua ti hianom vele to thungta mo nawap ti khan ni to lo ta bengala te mo tikhanin princely state ta khachun nawap ti khan ni ta emasela tuna vele thungero chuanin pesua kanti angchi ho kha anom le ta hianin kanon soidu lai chu first anglo maratha war a kha chuanin british ho kha anchak lo podani mo british ho anchak lawa raghunat rao akha anpuya mo tikhanin nimasela anchak lawa raghunat apo an pai thla an da bauta chuan second anglo maratha war an kheng le ta peswa bajirao chuten en khanin tikhanin boina khan nei chholo pa mo boina niang chu ti to mengo khatiang song khanin ti boina neya anin dawle ta second anglo maratha war a vele thung chong british kha an chak le ta chuanin ta hang kan soi du lai pakhat chu third anglo maratha war a chuanin british kha chiang takin an chak le boka mo avoi thumna tanin peswa system tiang te kha mo an thiat ta ti kha kan an soi le du a chuanin ta hian poi model me ka soi du chu bengal a pon na wa pan no mang chiang khanin maratha war a po peswa ti PESHWA antimate chu chu tiang chu nam ta ni om sia kan soi fianga peswa kan ti kha chuanin hei prime minister ti nang deuh khan ta maratha empire a hian om sia chu main leader khan me ta mo an lal soina ang tukang khan me ta sung hau chuanin ro an rel berani khatiang khanin kan se tiam tura pon ngai taina chuan ta hen kan chia changa dan do maratha war were very important in the British expansion in India because the Maratha were the last major Indian power who could challenge the British. Mo, dikhanin Maratha poi mo na chu British bika modern history bika hianin Maratha to last major Indian power mo who could challenge the British last Maratha mo major power India main power ni tak tak tu British dongam tu zinga last ber khani ta ati khani kan setiam tu rapon ngai tai la mo theta kan soi du lai pakha chu tikhanin kan soi chho zel nga he ta hianin main na hen kan lu ta nga dan introduction de uro nia hen hawi chu mo ta hen atak tak zok ka da ta hianin anin dona train war kan zir ta sa sa anin dona train kan lut phei ngal thot me nga mo tikanin introduction not no zir du ta gin tikanin heng ho kha ka da khani a chuanin ta hian first and maratha war a hian 1775 to 18 1782 lai than khani ta a chuta chuan a background te po hi tam tak o mani mo tikanin a background atang kana soifianga engwanga in do nge ti te mo engwanga in do na ronir chuang e tu te nge nge no changa tu te nge a eng boina nge eng subsidiary alliance engwanga lut ngen ni tiang ho ha a history consider sa sa a history atang kan soidon ni mo first and maratha war tang hin chu soita khanin British ho kha Bengala khanin tikanin an thom khan ni lian tan ron lian an ne su ta suraj is dala tiang te khan pai thla chuan enge dot system te kha an abolish tero chuan kham i hnu khan British ho chu mani ne ya po an nalung oi tok lo ni tikanin ram nei bel du zel an ni wang khanin an lal ram kha
enge yang zau zelan dua nei be zel dua hausak zelan du ta chuan ta hianin first ang do maratha war hen after the death of the Peshwa Mahavrao won in 1772. There was a fight for power in the Maratha Empire. Bengal famine 1770 akan nukanin 1772 kanin kuma kanin Peshwa mo Maratha lal Mahavrao wan ka athi kanin yang Maratha Empire lal inchu naka power inchu na wanga buai naka anrama kanin na thengani chuan chu da chuanin next Peshwa tura anlo rin leader mo Maratha Empire leader ho han next Peshwa anlo rin tur ho chu Narayan Rao enge khan Narayan Rao khan thadleta chuanin apute mo apute khan rahunat Rao omleni chu chuanin hei Peshwa din hmunkha powar kha hanchel kha tumta omse chu tengkan soilonga 1772 half Rao wana kha thitani chuan Narayan Rao kha lolna inchu vela wang khanin mo power inchu vel wang khanin an thatta nimasela heniang apute his uncle timeta rahunat Rao chuanin hei Peshwa din hmunkha chela tumtani nimasela Narayan Rao fapa mo Mahav Rao chu enge Peshwa lal Mahav Rao wana tupaka tekhanin enge lal tur khanin Maratha leader ho tekhanin an duta chuanin enge chu lalna in chu awang chuanin anrama han civil war kha thlen pandani an buai noi me tekhanin enge British ho pokha chu buaina mang changkai chuanin anron lut chho ve ni mo kha in do na enge power in chu na vela khanin tikhanin British ho khanin an buai ni ti an hrian han Mahavrao 1 athi ni tin hriat khanin tikhanin apute rahunat Rao kha lalna chu khanin enge akhel mega game plan hani masila Maratha ni dar ho khanin rahunat Rao tupa mom naran ya hin lam hi har ka ti thei go ba mo naran Rao fapa mo enge Mahav Rao chu kha fapa ni chu tikhanin lalna enge niang Maharatha leader ho khanin laltir khan duta chuanin Rahunat Rao khanin Peshwa din hunka lalthisen kai ni tho chi kanin tikanin achang lo teu khop me amang angkhan British nena tikanin akaltani mo British nena akala hey champuina vadil ta subsidiary alliance ang dewang khanin tikanin champuina vadila the British agree because they want to expand their power and they made the treaty of Surat with Rahunat Rao. The British would help him because become Peshwa. In return they would get land like Salseti and Basin and Tita. Mom, Tikhanin, British Honin, Rahunat Rao, Chanpuina Vadilta, British Houchuanin, and no Chanpui Duni, at Sanchu, a number one at one in British Houchu, Tikhanin, Bengal Teponsu, Saktan Lalna, and Neighbor Zelanduta. Chunei bezen du na van andu amlu da van Maratha ka control to bandua antum bera chu anram chu sakhani tab mai ne wa politics are involved fa rem chana la rem chana pakhat ompan mai khan tum lo ta tikhanin rahunat rao ten 1775 akhanin treaty of Surat tika British haule rahunat rao te hauten khanin tikhanin an sign ta chuan chumi an sign a chuan British ho chuan in an puyanga Rahunat Rao chu Peshwa din mun achan theina tan chuan Rahunat Rao chuan in an pui mana British ho ina an pui mana apeng le tur chu hei Maratha lalram sal seti SALSETTE intimate le beseng mo BSSEIN kami ram kha apivele thungdon ta chuan enge hemi rampo hi acha emema chan chu sumdon na tan te po mo a British ho ina an pui chuan in tikhanin Rahunat Rao kha Peshwa ni chuan apetur khanin rem siam na an ran nei ta chuan chu chumi wang chuan in enge British ho khanin Maratha ho ka an avoi khatna tan mo an dauta Treaty of Surat an sign nu khanin tikhanin an dauta chuan
huna kal zela heta hianin background kan soita sa cha tikanin number 3 na han kal phenga treaty of surat ten sign to tero war begins nen tita tikanin anin dauta ni anin dauta pali na chuanin important event British defeat nen tita helai hianin kan soi du lai chu Tikhanin British army was surrounded by the Maratha near Pune. The British had to surrender. They were forced to cancel an agreement with the Raghunat. This was a big humiliation for the British entity. Mo, apalina kan soidula ju tikhanin ang chang plang ta Treaty of Surat and sign kan British kanin na daw ta Raghunat Rao tinenan rem siam na kanin. So tikhanin British hauka Maratha hauka anne talaw ni mo. Tikhanin enge Maratha haukan in British army haukan hual beta tikanin British haukan ta chuanin an agreement an sign Raghunat Rao tinen kanin an sign nakatikanin an cancel pha ta hial ta ni mo an cancel pha ta hial ta tikanin an helo ta chulaya enge anin dauna sa kome vi khacho in dawlo ta hela hianin kan soidula chu war he kal renga ni mo war kal renga ta hianin hey hela 6 na ka zia hianin war continue karon ta British did not fully accept the Waghon agreement more fighting continue in different region sang ahan central India te Gujarat te kan tikanin British so kanin enge an dauta mo Maratha hoka tingan daw mo may ni sulaya an leader British leader chu Warren Hastings kan ti khan ni leta kanin daw na sang enge Waghon ate mo Gujarat ate Central India te Pune ate khati han ti khanin war kha kal reng ta chu voi khat chau kha enge anin dawlo ta mo chuanin khami hnu akhanin in dawna British an tlom ta hnu akhanin in dawna kha lo top ta Treaty of Salbai ti khanin an sign ta Treaty of Salbai hnuai hentian kan soile longa Mahavrao chua mo Mahavrao wa na tupa khanin ti khanin real pesua ni na din hun kha chang ta chuanin Raghunat Rao kha enge an ba na ni chu ti khanin enge apute kha ti khanin an lalram atang ti khanin an chuaka chon chuanin chumi Treaty of Salbain hi enge apoi mo vele na lai deuh kan soenga British khan in Salt City Island kan ti kha atira Raghunat Rao tenena anlo mo Treaty of Surata anlo in rem sian na kha British khan in enge Treaty of Salbain na khan in an chang le ta thawni chu nima sela chumi an Treaty of Salbai chuanin tikhanin inka hayan tuang te pon yang chu kha khanin kumsom hi vel or chau kha dai ta kumsom hi ai tam kha chu dai lem lo ni tikanin nge anu khanin boina te kha aron chuang le ta the Maratha proved that were still very strong. The British realized that they could not easily defeat India but it brought temporary peace. But later conflicts start against Second Anglo-Maratha War. Mo tikanin British ho khanin o sam taka Maratha hi ni chu mai the ni lo mo sipai thachak na mangan ni chu mai the ni lo ziate enge an lo chak ziate an lo ro pui ziate man ruwa te pon yang chu enge an lo nei chan zo ziate tikanin an fia chau ta tikanin an ma ni British ho kha tlo mai khan na tumbik chuang lo ni chu kami akanin an tumbera chu ram nei belzela sumdo na ti len zeuzel kan ti to kha katiang khanin an sumdo na khati len zeuzel an du wang khanin enge Maratha ho kha an enge farsa kha chuanin hne lo ma se second kha tal kha chuanin hne chho le zel kan tumta chuanin tikhani an chakzian hria a enge osam te hne the ani lo zia mo Maratha ho Indian power kha tikhanin enge hne the ni lo zia te khan hre chho le ta chuanin tikhanin Convention of Waghon intimata mo chu enge omzia kan ti chon he helaya hem turning point Convention of Waghon 1779 karon zia den Maratha defeat British badly. British had to sign Convention of Waghon Trump. British had to give back capture area as a Maratha demand tite chuan this was a big humiliation for the British kanti kanita Convention of Waghon kanti kha chuan in hei Pune nai tara Pune bul hi ni mai ta mo an munaka chuan chu da chuan an agreement a chuan British in mo Maratha hi a hne lawani ti na khani mai ta first and do Maratha wara kha chuan ti khanin 1779 ka khanin lo hne lo ta ti khanin an klom ve ta der ani chu ti khanin enge kan soidula chu
Pune ate tikani nan ne tero wagon na tikani chuanin British hoka an tlom hala khop mai ni mo hei ma ni mo ke kani tivetok enge Bengal te polo ne chua nawap kuta ta lak sak pop pop the atiang ke ma kani tivetok ang chen te khan ni vel na kani tikanin I enge an tlom han la ni tikanin I enge first Ando Maratha Wara Chontiana Samaria kan Soilenga Atom Nata Maratha leader force among themselves and British support one side Rahunat Rao Khati Khadin Anpuita Tero join in Dauna to 1775 Antrana joining enge Convention of Wagon kan dia chuan hei Pune nai Pune bulhini meita tuna Pune kan ti ta hei tikanin British sau kan ni tan sipai tikan hualan that chawa mora thak theng berkhani nan thata tikanin 1782 tikanin indona topa Treaty of Salbai khan sign ta so with Treaty of Salbai nan sign na chuan tikanin enge hei kan soidu lai chu tikanin Indona kal renta Gujarat ate Central India kan tiate mo ikanin wagon huwa kanin Indona muna kanin chuta chuanin chuti overin mo chakzo ka ang puan kha anlo chuang ni chuti kanin inka hayan puanga Treaty of Salbai ti han sign dun ta chuan annexa hin kan kal lenga mo a timeline hin kan soinonga 1775 a Treaty of Surat mo rahuna rawtin and sign ta 1775 through 1782 nge indawna kal rengta chuanin 1779 na hanin wagon huna hanin Pune huna hanin nge British hokha ne aneta ni masera khami nu hanin Gujarat ate Central India te pokanin indawna kal rengti to kha chon 1782 Treaty of Salbai mangin nge in rem na thuthung an siak felta mo in rem na thuthung an siak felta war chu ti khanin atop khani meta chuan internal conflict in Maratha causes yani internal conflict in Maratha war British interference in Indian politics desire for territory and power ni ta ti hian a chiang le tura pon ngai taila chung an tel na chana chuan tiang kan soilonga Maratha first anto Maratha war thlen na chandik ta chu an ma ni lalram chunga boina aluwani a chu boina mangrem chang chuan in British hokan politics aronin londua rahunat rao khan on puita tikanin achan bulpui bera cha an territory mo an lalram zo belandu wang khani meta result no major territory again from British Maratha remains strong British land they need better strategy to defeat Indian power mo tikanin an nelo ta khain do na huna hanan tlom ta ti me teng wa to sai Maratha khan chak reng ta British nan shet so all some ten ne the ni mialo chumi ni wa strategy mun malta strategy chatak mo be kha angai zia ta khan shele ta tikanin nge sipai thachak na mang ringot lawa nge niang policy te po niang chu anmani Maratha weak points a vakher dan te khati khanin an hriat pha ta chuanin huna local le zela hang ho chu nge hei key points and some first and though Maratha were still powerful British were not dominant the Maratha were very important in British especially India because the Maratha were the last major Indian power who could challenge the British mom tihanin tihianin hang ho chu karon da ho khani meta hey second and long Maratha war hang ho veli chu in lo chiar zauna tan karon dale khoi huna ngen beiti te mo tikhanin atoi kim theyang ber khanin ka sei to ta ke ma chuanin kha aya fia ka chuanin an first and long Maratha war kim ka chan la sei the nga masala khan lai chuna han kan du to nga nang ma nin lo chiar zaunga en kimi simple English la ka dani to kan ti to kha chuanin tihenin kan kal ke lenga second and long Maratha war kha kan lut chaunga inge achan a background na changkhanin kan shoot chaulenga chuanin tikhanin British hoka kumsom ni ruel mo Treaty of Salbai khanin kumsom ni hun chung ve kha tikanin peace kha peta inti boy melo khan tikhan hunan mangleni nima sera British su soitang khanin duang ta reng reng khosan ni ta mo video ma sa po kan soitang khanin British miswal pa intende han topic an de khanin British ho khanin ram lak zel khan dua an sum to na zau pia lama an ma ni in hai vur khan du ta mo chuta chuan kan soile du lai pakhat chu chung chuan in nge British in
Marathai na ne so tak me ahan enge British ke tani ti ve to khau kha enge anan he chu kha an ru khan lu tu ni ti khanin second an lo Maratha war ron theng le ta ti khanin anwa chuanin